Bakwethu ukudibana njalo lamhlanje kuviki lethu lesibili siqale incwadi ekaDaniel, incwadi emangalisayo esitshela ngokuphela kwesikhathi bebechasisa abafundisi. Namhlanje ke sizangena njalo ukubana sikhangele silinike izihluthulelo loba amakhiye ngesilungu okuvula le incwadi lokuyisombulula ukuthi sizwisise ukuthi ikhuluma ngani. Lingayesabi incwadi kaDaniel, incwadi lesibusiso, incwadi esinika ukuhlakanipha. Impi yeRussia leUkraine izaphetha ngani? IBhayibhili lithini ngalezi zinto? Buza iBhayibhili likuphendule. Ngihamba labafundisi bethu kumaviki wonke amajaha kompofu. Ngizabanika ithuba bana basamukele kuhlelo lamhlanje. Bafundisi. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli. Sesihlangene njalo kule ivili lapho sifunda khona iBhayibhili sindawonye. Sengathi Thixo angaba lathi asibuse nxa sifunda ngelizwi lakhe sidlula siya phambili. Okhulumayo mfundisi Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Sesikhangela ke incwadi ekaDaniel silinika izihluthulelo loba amakhiye ubana nxa sifuna bana singene kiyo sizwisise sithande sikholise singena kanjani. Hamba lo mfundisi uCK Mpofu ozasinika isihluthulelo sokuqala esiqhakathekileyo sokuzwisisa incwadi kaDaniel. Mfundisi Mpofu. Ngiyabonga mfundisi. Isihluthulelo sethu sakuqala ngesezilo. Kungenzakala ukuthi eBhayibhelini izilo kwezinye indawo zingamela okunye. Kodwa ke lapha sifuna ukubana ke sikhangele umumo esikubiza ngolimi lemzini sithi context. So ngizafunda lapha kuDaniel ngu7 ivesi ngelika 17. Wathi lezi zilo ezine ezinkulu zingamakhosi amane azavela emhlabeni. So ke lapha siyatshelwa ukubana ke izilo encwadini kaDaniel zimele amakhosi. Siye kuvesi ngelika 23 futhi ukuze sibone ukuthi isahluko esifana nayo. Isahluko esifana nayo. iBhayibheli ligcizelela futhi into efana nayo. Vesi ngelika 23 kuDaniel chapter 7. Wangiphendula wathi isilo sesine siza kuba ngumbuso wesine emhlabeni oza kwehluka kuyo yonke imbuso, uzachitha wonke umhlaba uhlivize ufohloze. So ngamanye amazwi lapha siyananzelela ukubana ke izilo lezi zimele ngale ku17 zimele umbusi, lapha ke ku23 zimele umbuso. So ke uyinto kwakhona kuyahamba kungenana. Ngenye indlela mfundisi ukwenza kube lula ngoba abantu abaningi bayesaba ungakhulunywa ngezilo ukuthi nxa into ezethusayo. Kodwa encwadini kaDaniel uyasichasisela kakhulu. Asonunu, asonto esabekayo. Kodwa ke iyabilakho ekumeleyo. Imele. Yebo. Umuntu nxa ebala lapho kuthiwa isilo. Kukhulunywa ngombuso. Bese kukhulunywa la ngombusi futhi. Ngibona ngani kukhona okwenza kube lula. Kakhulu. Ngoba abaningi ngabali izilo uhlavala incwadi kaDaniel. Athathe izilo lezi zalala zethuka. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi nxa sifunda sizakunanzelela. Kuyasetshenziswa izilo ezingekhoyo emvelweni. Lapho kuhlanganisiwe kwezinye indawo zothola kulezilo ezilamakhanda amane kuyabe kungela silo esinjalo emvelweni. Kodwa kuyabe kuhlanganisiwe kusenzela ukuthi kulethe imfundiso ethile. So thina sokumele sikuhlanganise kuhle njengalokho kuyane sakukhuluma iviki ephelileyo ukuthi sicuphe okunye lapha siphume lapha. Kayisiyo nje ngokaNkulunkulu kuyethusela abantu. Yikho emfundisi ukuchase kompana ukuthi abantu abaningi bahle bajwayele uvalo. Manje sekulezilo ivangeli lingena ngapi lapho kulezilo khona. So kumele sikukhangelisise thina ukuthi indlela kaNkulunkulu yokuchasisa okombuso wakhe ngemifanekiso. Nambona ngani mfundisi iBhayibhili
incwadi emangalisayo kakhulu ngoba ibhalwe ngendlela ezahlukeneyo kwezindawo kuba imfanekiso kwezindawo kube yilokhu lalokhu kwenza ukuthi abantu bazwisise injongo yokuthi abantu bazwisise kunjalo njalo futhi umfundisi izilo zona ezehlukeneyo ziveza ukuthi umbuso wakhona wona lo mbusi wawulamandla angakanani so kuyiko zibuya zichiyene zilemhlobo echiyeneyo ngibona singakubamba ukuthi injongo asikho kufihla ulutho engxenye okunye kuyenza ukuthi sincedise futhi abalaleli ekuchasiseni iBhayibheli lapha kule into eziningi kumele siziqaphele lapha kasitsho thina ukuthi ungabona kuGenesis ukuthi ayisilo ukuthi sokungumbuso asichasisa ngesiprofeti siqala lapha sikhuluma ngesiprofeti esike sakhuluma ukuthi sisebenzisa imifanekiso so abanye kwesinye isikhathi angezwa kuthiwa kuDaniel lapha izilo zimelele imbuso kuthi ukuthi omunye sengacabanga ukuthi lapha engibona khona kuthiwa isilo eBhayibhelini kumelele umbuso hayi asikho esikutsho sithi ukuthi thina encwadini yesiprofeti ikakhulu kuDaniel lo Sambulo ungabona kukhulunywa ngesilo kukhulunywa ngemibuso ngenxa yani ngoba lezi ncwadi ziyisiprofeti esibhalwe ngemifanekiso hayi ngibona uyakuchasisa mfundisi ukuthi labalaleli bayezwa ukuthi sikhuluma ngalezi zincwadi incwadi kaDaniel leka Sambulo ukuthi zwele nxa uzilanda kumele ube lamakhiye wona lawo ungaphonga uzilanda ungalawo amakhiye uzalahla uvala uthi hayi kakusebenzi mfundisi OB sivulele ikhiye yesibili siqhubele isihluthulelo sesibili kuDaniel siyabo ikhangele impondo ikhambe impondo zimelele ngoba siyabona lapha izilo zisiba lempondo xa ukhangele encwadini kaDaniel uDaniel ngu7 ivesi ngeka 24 yesibalekile la kuqala ngithi ithi yona impondo ezine ozibonileyo ngamakhosi amane aza kuvuka esuka kulo umbuso omunye uza kubusa ngemva kwawo uzaba lomahluko kule mibuso yakuqala njalo uza kudilizela phansi imibuso emithathu so lapha iBhayibheli isichasisa uverse 24 uchasisa ukukhulunywe ngapha kuvesi ngu8 kwabana kuDaniel 7 kwakhulunywa ngesilo sesine owabonakala impondo ezilithumi kwasokubonakala uphondo oluncane luthuthi lapha sokuchasisa ukuthi uphondo lolu kuyini so impondo ezilithumi ozibonileyo Daniel amakhosi amanye so ukuthi impondo zimeleleni impondo zimelele amakhosi lemibuso so ngabona futhi ukukhulunywa ngempondo nanzelela ukuthi impondo lezi imibuso okukhulunywa ngayo nxa ziziningi imibuso eminingi ngalulodwa umbuso onjani so impondo zimelele imibuso kumbe ababusi ngeyindlela mfundisi singeke siphonge uyigabadela incwadi kaDaniel singelazi izihluthulelo zozichasisayo lapha kunjalo ungabala ngale ku2 Peter uPetro 2:1 ivesi ngu20 lo 21 ngizakhuluma ngesikhiwa umuca engifuna ithi yona no prophecy is of private interpretation ukuthi mina njengomfundisi angeke ngathi into le icho lokho ngingela sisekelo esingaphi eseBhayibhelini yiko ukuchaswa leBhayibheli ukuthi akula muntu olelungelo elokuchasa iBhayibheli ngendlela yakhe iprivacy ukhuluma ngendlela yami ukuthi mina ngathi into lemfuna icho lokho sengisithi icho lokho iBhayibheli liyachaza lokho so kumethi mina ngingabona ukukhulunywa ngempondo ngidingi eBhayibhelini ukuthi kungapi lapho kuchasiswa khona impondo ikhiye yakhona inga yiko ke sikutsho lapho ukuthi impondo zimelele amakhosi ngenxa yani ngoba kubhaliwe eBhayibhelini siyabonga mfundisi balaleli siyabonga kakhulu nanka amakhiye nanzi izihluthulelo zencwadi ekaDaniel esizikhangeleleyo ubana zisincede nxa singena asikangeni phakathi enzikini yayo kodwa kuze singene kiyo kumele siqale siphanane izihluthulelo loba amakhiye sike yiphi ikhiye yesibili kumele siyikhangele lapha siyabonga mfundisi isihluthulelo sesithathu lapha ngamanzi sikuthola ke encwadini kaSambulo isahluko ngesika 17 ivesi ngelika 15 njengoba ke sichilo mfundisi ukuthi incwadi lezi zingamawele ziyancedisana so uSambulo ngu17 ivesi ngelika 15 ithona ke sasesithi kimi amanzi owabonileyo lapho sihlezi khona isiphingi angabantu lamaxuku lezizwe
lezindimi. Ngamanye amazwi nxa sifunda incwadini kaDaniel lekaSambulo, nxa sihlangana lamanzi, iBhayibheli selihlela sibekela kwacaca kubana ke ngabantu, ngamaxuku, izizwe lezindimi. Singavele sikubambe khonoko sikuzwisise ke sesikwazi ukuthi lapho kukhulunywa khona ngamanzi kukhulunywa kusitshiwo lokhu lalokhu, ngumumo wakhona wona lo icontext yakhona, njengoba ke sike sakuthinta kakuthi ukuthi ungaya kwezinye incwadi ngale ezingasiso ziprofeti ubuze usithi ngoba kuthi amanzi amele lokhu, ubuze usithi ukuthi ukuthi lalezana incwadi la kwamanzi ukuthi utamele lokho. Ngibona usukubeke kuhle mfundisi ukuthi abantu bangahle bathi bona ukuthi lapho kuthiwa amanzi kumele akhangele ukuthi lapho kukhulunywa khona ngamanzi kungumfanekiso yebo. Alethwe njengomfanekiso kumbe alethwe njengamanzi manje siwazi kunjalo. Siyabonga. Ake sikhangele nini umoya obi siyabonga. Nxa sikhangela futhi kusimbima imoya. Kuyakhulunywa laphana ngemimoya. Ikathi imimoya le ichoni, imimoya esikhuluma ngayo lapha kayikasiyo madimoni njalo ngesikhiwa ngiyindi sibili umoya lo ovunguzayo. So kutshoni nxa ngiyibala lapha ngifuna ukuthi ngibale kwelinye iversion lapha esindebele ekukhupha kuhle. Ungabala uJeremiah ngo51 iverse 1 usiya ku3. Ithona lapha iBhayibheli utsho kanje kuJehova uthi ngiyakuvusela iBhabheli nabakhileyo eLebhi Khamiya umoya womchithi, ngiyakuthuma abelayo eBhabheli balele balithulule ngoba ngosuku lokubi bayakuba kulo nxa zonke. iBhayibheli lapha ithi uNkulunkulu ungakhangela uJeremiah usiyafika ekucineni kuchapter 50:51 usiyafika ekucineni, uNkulunkulu wayekhuluma ngokwahlulelwa kweBhabhiloni ukuthi iBhabhiloni njengoba izikhukhumeza uNkulunkulu uzayahlulela, uzayigezisa ukuthumela ezinye izizwe. So lapha kuverse 1 kaChapter 51 uthela ngiyathumela umoya. Nxa esithi ngiyathumela umoya utsho ukuthi ngithumela izimpi eziza kuyahlasela iBhabhiloni. So eBhayibhelini nxa kukhulunywa ngemimoya kukhulunywa ngezimpi, kuthiwa ngama-winds ngesikhiwa. Exactly, kukhulunywa ngama-winds, kukhulunywa ngezimpi kumbe ukuxokozela kokusebenza kwemimoya kaSathane. Ungaya kuSambulo futhi ngo7 iverse 1 usiya ku3 kuthiwa kulengilosi ezibambe imimoya emini ukuze zingone umhlaba lani lolwandle. So kusitsho ukuthi imimoya le yimimoya ewonayo. Ngezinye indlela kuSambulo 7 kuthi ukuthi uNkulunkulu angayekela leyo moya sokusiba lokuxokozela ukulwa lezimpi emhlabeni lencithakalo umsebenzi wevangeli lokufaka uphawu kawo sanjani kawungeke uphutshe kuhle. So sibona ukuthi izimpi imimoya imele izimpi ingxabangxoza kumbe incithakalo eyenzakala ibangelwa mhlawumbe nguSathane emhlabeni. So imimoya kumbe ama-winds ngesikhiwa amelele izimpi lengxabangxoza engenzakala emhlabeni. Kuhle mfundisi nxa ukuchasisa ikakhulu abalaleleyo ukuthi kakuchiyo spirits. Kuthiwa winds, imimoya, umoya ovunguzayo. Ukuthi ukuchasise khona lokho ukuthi nxa sifunda ngomoya kuSambulo la kuDanyeli isikhathi esiningi ngaphandle kuyikuthi umutsho okhonapho ukuthi umoya ngokwawo, isikhathi esiningi kuchiwo impi isiphithiphithi angithi ingxabangxoza njalo kuyacaca eBhayibhelini kuyacaca ukuthi lapha kukhulunywa ngomoya ingcwele kumbe lapha kukhulunywa ngamadimoni kumbe lapha sokukhulunywa ngomoya iwind. Awungeke ulahle vele. So ungalandela umumo wakho ukuthi ayicontext awulahleki kuyakuncedisa kuhle. Sivula incwadi kaDanyeli mfundisi CK, yisiphi esinye isithuthulelo kumele sisikhangele nxa kukhulunywa ngelanga day ngesilungu? Siyabonga mfundisi, siyabonga. Singafunda encwadini kaEzekiel isahluko sesine kulapho esizaqalisela khona ivesi ngelika 6. Ezekiel isahluko sesine ivesi ngelesithupha. iBhayibheli lithi lona ke kukhulunywa lapha ngokuvinjezelwa kweJerusalema. Uthena ke lapho usuziphelelisile lezo nsuku uzalala phansi ngokwesibili kodwa ngomhlubulo wangokwesokunene uthwale ukhona kwakoJuda insuku ezingama40. Ngabona lokho. Ukona ngiyabonga mfundisi.
uthwale ukona kwakoJuda insuku ezingamachumi amane usuku olulodwa ngilumisele umnyaka. So ke lapha uyaveza ukuthi nxa wayemtshela umprofeti uEzekiel ukuthi uzalala ngalolu umhlubulo ulale ngalomhlubulo uthwale ukona kwakoJuda okwensuku ezithile uyakubeka ukuthi usuku lona lolo lumele umnyaka owodwa. So ke kuhle kuphumeke ukuthi nxa sicasa incwadi kaDaniel lencwadi kaSambulo usuku lumele umnyaka. Asiyeni futhi siyefunda encwadini kaManani. Angithi sidinga izihluthulelo lapho. Yebo. Sidinga izihluthulelo incwadi kaManani isahluko ngesika 14 ivesi ngelika 34. Uyavumelana ke lapha encwadini kaManani uyavumelana lencwadi kaEzekiel. Ithi yona ke lahlola ilizwe insuku ezingamachumi amane usuku luzalingana lomnyaka ngakho ke lizathwala ububi benu iminyaka engamachumi amane lize lazi ukuthi kunjani nxa lingidelela. Ngamanye amazwi anje siyayazi imbali abantwana bakwaIsrayeli nxa babeselizweni kuyathunywa inhloli basebehlola ke ilizwe for okwensuku ezingamachumi amane wasesithi le usuku njengoba ke olulodwa lumele umnyaka insuku lezi ezingamachumi amane zimele iminyaka engamachumi amane njengoba ke usuku lumele umnyaka owodwa. Ngakho ulapha sithini ke mfundisi ngamafitshane singathini kubalaleli sithi thina nxa ufunda incwadi kaDaniel incwadi kaSambulo lapho uhlangana khona ngesiprofeti esilomfanekiso wosuku yazi ukuthi kukhulunywa ngomnyaka owodwa. Usuku lumele umnyaka owodwa. Siyabonga mfundisi mbonani ukuchasisa kube sobala egcekeni mfundisi OP isihluthulelo sokucina amakhanda. Siyabonga. Ungakhangela futhi lapha kuDaniel 7 kuyakhulunywa lapha ngezilo kukhulunywa ngezilo ezine. Ungakhangela lapho okuba lombuso owodwa kuyabe isilo silekhanda elinjani elilodwa. Lapho kuba lembuso edlula owodwa isilo siba lamakhanda amaningi. Njalo ngokwemvelo sijayele ukuzwa abadala besithi ikhanda yinjini yomzimba. Ngezinye indlela singaqhuma ikhanda ukuthi akusela muntu ngoba ingqondo lapho kulekhanda yikho lapho kulengqondo khona. So isilo lesilo uzathola ukuthi siba likhanda kusitsho ukuthi ikhanda leli yilo esingathina liyinjini yomzimba wonke. So yikho eBhayibhelini ungabala uDaniel chapter 7 lapha usukela kuverse 4 iyakutshela ngesilo sakuqala esasifanana lesilwane njengesibonelo. Isilwane lesi sasilekhanda elilodwa. Kwakungumbuso owodwa lapha. Sakuchasisa siya phambili. Ibe sikhuluma ngebhele, ibhele lekhanda elilodwa kuverse 5. Then ungaphambili emfisithi sibambe khona iprinciple ungaphambili kuyakhulunywa ngengwe. Ingwe le kuthiwa yaqalisa ilekhanda elinjani elilodwa. Amakhanda la asecina esemangaki esem4. Kusitsho ukuthi ngumbuso owaqalisa uwodwa kodwa wadabukana phakathi waba imbuso emingaki emine. Kusitsho ukuthi ikhanda elilodwa limele umbuso owodwa. So ikhanda limelele umbuso usiprofeti. So nxa sikhangela amakhanda encwadini kaSambulo lencwadi kaDaniel ungabona lekhanda eli1 kusho umbuso onjani owodwa ngaba ngamakhanda ayisikhombisa so imbuso eyisikhombisa. So ikhanda limelele imibuso. So sesikhulume sathina isilo umbuso uphondo umbuso amakhanda umbuso. So kumele sikunanzelele khona kuyasetshenziswa nje ngendlela ezitshiyeneyo kodwa kusitsho into enjani eyodwa. Siyabonga abafundisi. Angazi ukuthi singathini nxa sichiya lindaba kubalaleli ukuthi ngezihluthulelo esibanikezwa sibonani bangangena kukhona ubunzima mbonani seliwenze kwaba lula abafundisi. Mina ngokubona kwami mfundisi mbona ngazani ikhiye into eqhakathekileyo ngoba nxa ungela khiye uyalala phandle. Lezi zinto ziphakathi kwendlu awusoze uzisebenzise ungela khiye kodwa ikhiye ungayibamba uyibambisise
sulelungelo lakho konke okuphakathi kwendlu. So ke umlimi usiphileke lezi izihluthulelo ukwenza ukuthi sizwisise lezi incwadi abantu esicabanga ukuthi kazizwisiseki kazicasiseke. Sesingangena yini imfundiso encwadini kaDaniel sesingangena sibili sibusiseke mfundisi ngoba anto vele singangena kulezi izincwadi uzabona ukuthi umlimi uthe sibusisiwe ngokufunda okuphakathi. Siyabonga mfundisi Obi, ungathini ngekhiye siziphakaleli? Ngibona ngathi sokungenile. Ngiyela mpho ngonika isibonelo lapha ukuthi abalaleli bezwe ukuthi sokungenile. Ungabhala uDaniel 7 uverse 2 uthi yena uDaniel ngabona umbono, ngabona imimoya emini. Anto ukuthi nxa usukwazi ukuthi imimoya kuyini izini. So uDaniel uthini lapha? Ngabona kuliwa ini izimpi. Anto uyabona. So usuvulile khona phansi. Anto uyabona ungaphambili ithi zinyikinya ulwandle. Indawo elamanzi amaningi. Ukuthi izimpi lezi zaziliwa ngobani? Ngabantu abaningi. Ubona sokungenile kaMfundisi. Sokungenile. Ngathi simlalise wathi lapha nakulizimpi. Zaziliwa ngabantu abanjani? Abaningi. So yikho kade sikuthi lokho ukuthi hayi incwadi le singabakwazi amakhiye akhona ukuthi atshone. Siyangena siyivule sikholise ilimnandi izwi leli. Incwadi kaDaniel incwadi emnandi. Kodwa wayebethuswa yilokhu bese besala bephandle. Bengasafundi abanye vele bahle bayivale. Kodwa sesibonile ukuthi incwadi ezwisisekayo, incwadi emnandi, incwadi esivezela ukuthi khathesi vele singaphi njalo siyangaphi njalo sizaphetha ngani. Okuqhathekile kakhulu ukuthi sikunanzelele khona. Siyabonga balaleli, siyabonga abafundisi. Incwadi kaDaniel lekaSambulo zincwadi ezimnandi kwamagama. Abafundisi sebesiphile izihluthulelo zobana singangena kanjani sizitike phakathi. uNkulunkulu ubekile phakathi kwalezi zincwadi indaba ezimnandi ezimangalisayo abafundisi abasiphathele zona. Ngicela ukuthi kuona lamaviki kasingeneni kulezi zincwadi sizitike sikholise sibusiseke. Kasidibane njalo kuvikelizayo esikhathini esifananayo endaweni efananayo sikhangela ngokusiya phambili incwadi ekaDaniel lencwadi kaSambulo. Siyabonga inkosi lomusibelani size sidibane njalo kuvikelizayo.